naglašavanja ovog performansa, ove mise, rezultirat će naglim prekidom performansa. Kogod pokuša verbalno sebe izraziti za vrijeme performansa, dok mi ne signaliziramo kraj performansa, mi ćemo ga naglo prekinuti i neće ga uopće više biti. Dobro večer, braći i sestre. Okupili smo se ovdje večeras da slavimo ime drevne bablibongske demonice Supljenke Papuljice. Ja se nadam da ste se u srcu i u svojoj duši pripremili za ovako nešto. Brate Zoran. Brate Jozo. Vaše lice sad čisto je poput svježe izrezane cikle. Hvala, brate Jozo. Novus ordo seclorum, sanctus est! Istok! O Supljenko, sjeme Vevevevena, mi nebitni, zahvaljujemo ti se. Mi nauljeni i prpošni, klanjamo ti se. Mi bezvrijedni i paušalni, dužni smo ti. Na darovima i blagoslovima koji su utkana u svako biće svakog bića, svake travke, kole i psa, obogaćuju plemenitošću svaki čaroban trenutak težačkog života nasred mesnog raja. U višim kozmosima poznatog preponišta Big Vrbovec daje nam patike, špigete, friške, kruške, škampe, budara, pičke, masti, analne, strasti, esencija, pitak, batak, i fetu limuna, 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 i fetu limuna.
temelj za svete spise. Čitanje drevnog teksta. Braćo i sestre, okupili smo se večeras ovdje da bi pričali jednu staru priču o jednoj drevnoj kraljici, demonici, Božici. Njeno ime je odavno zaboravljeno. Mi smo ovdje da se njega prisjetimo i da prisjetimo sve ostale koji imaju dovoljno srca u sebi da zavrijede njeno ime. Davno bijaše to ime vremena izgubljeno. Kada se Šižablon veliki Paravon, sin kralja Šulazora VII. Kaučmika, odlučio naseliti na prostore bivše Čečenije, gdje bi svoju obitelj zalijevao vječnom vodom šamata Baksaksakse, majke demonice Supljenke Papuljic Baksaksakse. U trenutku obezbjeđenja rodi se Šižablon velikom kćer, koju je narod prozvao Ublabojka Radamant Paravon. Kasnija majka vojskovođe svih bablibongskih naroda Zumomira Trpisroda. Ona se jednog dana milozvučno spusti sa brda Sajk, noseći knjigu zakona u svojim gordim i potlačenim rukama. Ona je ispaštala grijehe prošlosti svojih ljudi, a oni su je zauzvrat prozvali Brda. U davna vremena ljepota njene prdare ostavljala je dubok trag na sina mjesnog stočara, falusoidnog šiptara kojeg je otac nazvao izrod veliki Abortus. Ublojka je uvelike ljubila svog izroda, obraćavši mu se u znaku ljubavi. A on je bio kljastog rasta i velike pivske trbušine, što je bio glavni razlog stapanja, otapanja, a ne znam dalje kako ide. Kako god bilo, zaista, evo, ona mu rodiše sina, jakog, kršnog i hrabrog Zumomira Trpisroda. 1000 godina, a ni toliko nakon, svježe iscijeđeni bijes sunovratni, poput neotesanog iscjetka Supljenke Papuljic, parao je nebesima poradi iz toga što je njena ljubomora prema Zumomiru, uništavatelju svjetova i svjetiljki uličnih trbuha Nikolovljevih, sina Izekele Drbobrada, nije našla utjehe, niti ga sluča. Po naredbi Supljenkinoj, knez Gmizanja i tamni kapetan nebeske provincije Strljevo poslao je 1000 pčela i 100 kuga da ošinu ko oganj sudbe Božje, što plesnu hnojni narod isto iz bedra neba. Pa kaže, evo zaista, kažem vam, zaista kažem vam, evo ja kažem, put je njen, onaj jedan jedini. I tko se o njega ogriješi, neće mu se ni na svijetu poslije svijeta koji dolazi poslije ovog dobro pisati. Njegovo ime neće biti zapisano u knjizi života. Znate to? Znate to u srcima. Neće biti zapisani ni u bojankama kozmosa, ni u bilježnicama posljednjeg suda, usuda, propasti naroda bablibongskog velikog Zumomira, Trpisroda, najvećeg i najplemenitijeg od plebejaca tog roda. Bijaše tako da se Zumomirovo srce osokolilo neprestanim redanjem pobjeda protiv civiliziranih vojski na zapadu. Pa se u vihoru svoje vlastite strasti u zanosu zapleo o ribarske mreže grada Jelebnjela kod Šljivovica. Zapao je u tminu i srce mu je nagrizala korozija izdaje. Mišiće su mu ko čipi čips grickali bezbožnički štakori sjeverne vetrinje. Mozak nestao. Nestao, brate Zorane.
I onda to tijelo raspada. A možda i ne znate. Blagoslov Supljenkin